nibyo mwaramutseho neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse kuri mikoro ngende Bosco in Region Info, tugiye kureba rero amakuru agezweho. Ndababwiza ukuri aya na makuru y'igifute tugiye kuba twabaha rwose, cyangwa se tugiye kuba twabahereza ibintu byahinduye isura 100%. Ibyo watekerezaga byose mu by'ukuri urasabwa kugenda gake. Wita Mojtaba Khamenei yavuze ko inzira Homs iza gukomeza ifunze, ibishobora kongera ibiciro bya peteroli ndetse bikongera ibiciro by'ingendo hirya no hino ku isi. Ayo ni amakuru ugomba kuba wamenya, cyangwa se nimwe mu byo ugomba kuba mu by'ukuri waba usobanukiye kugeza kuri ubu ngubu, aho ibiciro by'ingendo bishobora kwiyongera. Mu gihe ibiciro by'ingendo byiyongereye, umenye ko n'ibicuruzwa cyangwa se ibiciro by'ibicuruzwa nabyo biza kwiyongera. Ibi rero biri guturuka ku ntambara irimo Uburusiya, ku ntambara irimo Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubu ngubu uwo bita Mojtaba Khamenei wasimbuye se nyuma yo kwicwa mu bitero byagabwe na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yarumye gihwa akavuga ati natwe ntago tuza kwemera gutyo gusa, peteroli yacu iraza kubagora kwibona. Nyamara bivugwa ko iyi peteroli yari ingenzi cyane. Ngira ngo murumva update rero zaho ibintu bihagaze. Reka dukubitire ku makuru n'ubundi nanone ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwabantu mwe niyo tugiye kwerekeza, ngira ngo murabizi ku munsi ku wundi kabisa tuba tugaruka muri aya makuru. Nababwiye nti tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026 na makuru y'igifute. Kubera iki? Kubera ko tugiye kwinjira mu dokima akomeye cyane, ndetse n'inyandiko zihambaye zakomeje kugenda zijya hagaragara. Ubu abantu batazwi bashyize hanze amakuru avuga ko hari gahunda yuko u Rwanda rutaza kongerwa inkunga rwahabwaga igenerwa ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa bigiye bitandukanye, birimo Cabo Delgado biri gukorwa cyangwa se bisanzwe bikorwa Cabo Delgado. Ibi rero byahise bihindura isura kubera yuko kuri ubu ngubu ibi byose biravuga ko isoko ya byose bishoboka ko ari ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitagiye kugira ingaruka kuri izi ngabo, nyuma y'uko zigenda zishinjwa kenshi kugira uruhare muri ibi bikorwa ndetse no gufasha ndetse no gutera inkunga abarwanya umutwe wa 23 bari hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Bloomberg cyatangaje byinshi ku bijyanye n'aya makuru, aho kivuga ko gifite amakuru cyahawe n'abantu mu by'ukuri kitifuza gutangaza imyirondoro yabo kubw'impamvu z'umutekano, ariko kivuga ko ayo makuru yabahamya neza ko umuryango w'abibumbye cyangwa umuryango umwe bw'Uburayi, European Union, waba ugiye guhagarika inkunga wahaga ingabo z'u Rwanda mu bikorwa byo gufasha mu bikorwa byo gucunga ndetse no gukora amahoro Cabo Delgado muri Mozambique ndetse n'ibindi bijyanye n'inkunga rero uwo muryango watangaga. Ni mu gihe u Rwanda rutari kubyumva kimwe rero n'ibihugu bimwe byo mu Burayi, cyane cyane nk'Ububiligi ndetse no Bufaransa, aho bivuga ko ibihugu bishyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzi ngo turebe ingaruka biza kugira, biraturuka cyangwa se birakomoka ese mu by'ukuri ibi bishaka kugira izihe ngaruka. Menya ko ingaruka za mbere ubwo nyine ikintu cya mbere cyihutirwa cyangwa se cyumvikana ko bahabwaga misiyo zo kwerekeza muri Cabo Delgado, ubwo ndavuga mu ngabo z'u Rwanda nyine izo misiyo zishobora kuba zigiye kuba zahagarara. Ubwo urumva ko kabaye ntabwo byoroshye. Reka twinjire mu nyandiko y'iki gitangazamakuru tubanze turebe ubundi niki mu by'ukuri kirimo cyangwa se niki cyavuzwe, tuboneho twashingira twavuga n'ibindi. Ngo inkunga y'umuryango umwe bw'Uburayi ku ngabo z'u Rwanda ziri Mozambique izarangira muri Gicurasi, no kuvuga mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2026, ishobora kuba iri mu marembera. Ni inkunga y'amafaranga umuryango umwe bw'Uburayi, European Union, wahaga ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique mu rwego rwo gufasha kurwanya umutwe w'iterabwoba ufitanye isano na leta ya Kisilamu, Islamic State, igiye kurangira muri Gicurasi, no kuvuga mu kwezi kwa gatanu 2026, ngo kandi nta na gahunda iriho yo kuyongera. Aya makuru yatangajwe n'abantu bamenyereye iby'iyi gahunda ariko batifuje ko amazina yabatangazwa kuko ari amakuru atarashyirwa ahagaragara ku mugaragaro. No kuvuga ngo ni amakuru
mu by'ukuri abavuye imbere indani mu mwaka wa 2024 umuryango umwe bw'uburayi wemeje gutanga inkunga ya miliyoni 20 z'amayero arenga miliyari arenga miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika yo gufasha ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, agace gakungahaye ku mutungo kamere wa gaze. Iyo nkunga rero yari ihwanye niyo umuryango umwe bw'uburayi wari watanze hafi mu myaka 2 yari ishize mbere yaho, bivuze ko inkunga yari yongerewe. Aya mafaranga yatanzwe binyuze mu kigega cyitwa European Peace Facility gishyirwaho n'umuryango umwe bw'uburayi kigamije gufasha ibikorwa by'umutekano n'ubutabazi mu bice bitandukanye by'isi, nk'uko inama y'umuryango umwe bw'uburayi European Council yabitangaje. Ayo mafaranga yari agenewe kugira ngo agure ibikoresho byihariye by'abasirikare ndetse no gutera inkunga ibikorwa bya gisirikare n'ibikoresho byifashishwa nk'uko byagaragaye ibizwi nka logistics. Iyi nkunga rero igiye guhagarara. Ahangaha ni amakuru atangiye kugenda kwikwiswa. Inkunga ngo izarangira muri Gicurasi 2026, ariko umuvugizi w'umuryango umwe bw'uburayi yatangaje ko inkunga zemejwe mu 2022 no mu 2024 zizagera ku iherezo muri Gicurasi 2026. Bivuze kandi ko niyo nkunga y'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se habwaga igisirikare cy'u Rwanda nayo ariho izagarukira. Yagize ati inkunga ziriho ubu zizarangirira muri Gicurasi 2026. Ubumwe bw'uburayi bwemeye iby'ibihano bishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gufatira ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bane bakuru bazo, kandi turimo gusuzuma ingaruka z'icyo cyemezo. Kugira ngo murabyumva. Ati nubwo bimeze bityo, amakuru aturuka ku bantu bazi neza gahunda y'iyo nkunga bavuga ko nta gahunda iriho yo kongera iyo nkunga y'umuryango umwe bw'uburayi yahaga ingabo z'u Rwanda nyuma y'uko izarangira. No kuvuga ngo ibyo bavuze uyu muryango umwe bw'uburayi nubwo wumvishe mu byo batangaje hagarukagamo umuvugizi w'umuryango umwe bw'uburayi nubwo wumvishe ibyo yatangaje, yavuze ko ngo bemeye ibyo Amerika yavuze, ntabwo yavuze ko ari byo bagendeyeho cyangwa se ari byo bizashingirwaho iyi nkunga ihagarara. Ariko yavuze ati n'ubundi inkunga ni nko kuvuga ati n'ubundi ayo twaratanze azarangira muri iki gihe, cyangwa se igenamigambi ryateganyaga ko ibyo bikorwa bizarangira mu kwezi kwa gatanu. Ati yaba bahawe inkunga 2022 ndetse na 2024 bose bigomba kugarukira 2026 mu kwezi kwa gatanu. Atariko rero ibyo ngibyo birashingira no kuba mu by'ukuri twareba ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze. Ibihano bya Amerika rero ku ngabo z'u Rwanda mu cyumweru gishize, ibyo wumvishe umuvugizi w'umuryango avuga ko bagendeyeho, ni mu gihe mu cyumweru gishize nyine Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Treasury yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF izishinja gufasha guhugura no kurwana ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yagiye ivuga ibi ngibi, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo rero zikaba zaragaragaje ko zumvishe ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze, bityo zivuga ko ibyo bihano bigomba kugera ku ngabo z'u Rwanda zishinjwa gufasha guhugura ndetse no kurwana ku ruhande rw'umutwe wa M23 uri mu ntambara kugeza uyu munsi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyobowe n'abarimo General Sultan Emmanuel Makenga, barimo Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa, bamwe bari ku ruhembe rwo hejuru kabisa muri izi nyeshyamba. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza ingaruka ibyo bihano bishobora kugira ku ngabo z'u Rwanda ziri Mozambique, aho zifasha mu kugarura umutekano mu gace gafite umushinga munini wa gaze. Rero bikaba byibazwa cyane bavuga bati se byashoboka ko iyo nkunga umuryango umwe bw'uburayi ivuga ko igiye kurangira 2026, tukaba tutumvishe wenda hari andi makuru avuga ko hari indi zatangwa byaba bifite aho bihuriye n'icyo kibazo. Abenshi n'ubundi batangiye kubihuza bavuga ati nta kabuza ko inkunga yakabaye ikomeza, atari kugwa mu gihe hatabaye ko ikomeje, bivuze ko bizaba bisobanuye ko bizaba bifashwe nk'ibihano.
akamaro rero ka Cabo Delgado ku bukungu bw'isi, ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique mu 2021 nyuma y'uko abarwanyi bafitanye isano na Islamic State bagabye igitero gikomeye ku mujyi wa Palma uri hafi yaho hubakwa umushinga munini wa gaz natural. Mozambique yahise isaba u Rwanda ubufasha mu bya gisirikare. U Rwanda rwohereza ingabo zafashije kugarura umutekano mu bice byinshi by'iyo ntara, dore ko buriya Cabo Delgado ndetse nyine muri bice za Palma hagaragarayo ingabo z'u Rwanda ziri mu buryo bubiri. Hari zagiyeho mu buryo mu by'ukuri bwa MONUSCO bwa MONUSCO ndetse hari n'zagiyeho mu buryo bw'ubwumvikane hagati ya Mozambique n'u Rwanda. Rero amakuru akavuga ko iyo nkunga yatanzwe kugira ngo itere inkunga ibyo bikorwa by'ingabo z'u Rwanda, ariko bidashingiye kuri uyu muryango w'abibumbye. Mozambique yahise isaba u Rwanda rero ubufasha mu bya gisirikare nibwo ingabo z'u Rwanda zagendaga. Aka karere ni ingenzi cyane kuko ariho hari umushinga wa miliyari 20 z'amadolari y'Amerika wa gaz naturel uyobowe na kampanyi y'Abafaransa Total Energy. Hari kandi undi mushinga munini kurushaho uyobowe na Exxon Mobil. Iyo mishinga yari yarahagaritswe muri Werurwe 2021 kubera umutekano muke, ariko Total Energy yatangaje ko muri Mutarama ko ibikorwa byayo byongeye gusubukurwa burundu nyuma y'uko umutekano wifashe neza. Bivuze ko ibyo bikorwa muri Mozambique byatanze umusaruro. Hari inyungu z'ibihugu bikomeye. Impuguke mu by'umutekano Daniel Swift akorera ikigo Foundation for Defense of Democracies cyo muri Washington yavuze ko bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitifuza ko ibihano byafatiwe u Rwanda byahungabanya cyane ibikorwa by'umutekano muri Mozambique. Gusa yasobanuye ko Amerika ifite inyungu zikomeye muri uwo mushinga kuko banki ya US Export Import irimo gutera inkunga ya miliyari 4.7 z'amadolari ku mushinga wa Total Energy. Umvugana ko rero ni imishinga irimo amafaranga menshi cyangwa se igaragaramo rwose umufungo cyangwa se ibiceri bamwe uko mugenda mubyita. Yaravuze ko isi iri kwita cyane ku mishinga mishya ya gaz naturel muri iki gihe, cyane cyane nyuma y'uko ibibazo by'umutekano mu nyanja yaho bita Hormuz byagize ingaruka ku kohereza gaze iva muri Qatar, igihugu cya kabiri ku isi mu kohereza gaze y'umwimerere. Swift yagize ati mu by'ukuri nta gihugu cyifuza ko ibikorwa byo muri Cabo Delgado byahungabana. Umutekano w'aho hantu ufite akamaro gakomeye ku mishinga minini y'ishoramari, cyane cyane isoko rya gaze ku isi. U Rwanda ntiruragira icyo rutangaza. Mu gihe ikinyamakuru Bloomberg cyashakaga kumenya icyo u Rwanda rubivugaho, Minisiteri y'Ingabo ntacyo yasubije ku bibazo byohejwe kuri email cyangwa ku guhamagarwa kuri telefone nk'uko iki gitangazamakuru kibivuga. Umuvugizi wa leta nawe ntiyasubije ubutumwa bwo kumusaba ibisobanuro ubwo yasabwaga ibisobanuro na Bloomberg imubaza ku bijyanye rero n'iki kibazo. Bivuze ko u Rwanda rwa ruce rurarumira, ntabwo rwigeze ruvuga niba hari icyo rwabivugaho. Nubwo inkunga y'umuryango w'Uburayi ubumwe bw'Uburayi ishobora kurangira mu mezi ari imbere, ingabo z'u Rwanda zikomeje kuba igice cy'ingenzi mu kurinda umutekano mu majyaruguru ya Mozambique, cyane cyane mu bice bikikije imishinga minini ya gaz naturel ifite akamaro ku bukungu bw'isi. Kugeza uyu munsi rero akaba ari ibintu bikenerwa cyane, cyangwa se ni kimwe mu bintu bikenewe cyane ku isi muri rusange. Ugomba ko wamenya ko rwose mu by'ukuri buri umwe ari wese nyine arayikeneye. Ngira ngo mumaze kubibona ko hano mu bihugu bya Afurika y'ibiyaga bigari, cyangwa se mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, nabyo ni kimwe mu bintu biri gukenerwa cyane, biri gukenerwa cyane ku isoko, birimo kugurishwa cyane. Bityo rero urumva ko by'umwihariko no mu Burayi ndetse n'ahandi biba mu by'ukuri ari ibintu biba bikenewe cyane. Ibi rero birimo biraza mu by'ukuri mu gihe Iran yavuze ko Amerika na Israel bizishyura ibyo byangije ku kabi n'akeza. Ibi mu by'ukuri bikimara kuvugwa byateje ibibazo bikomeye cyane. Reka mbanze bigaruke mbere yuko ngaruka no ku yandi makuru. Ngira ngo twatangiye tubikomozaho intambara ikomeye cyane iri guhuza Iran, Israel na Amerika.
ukomeje guteza ibibazo bikomeye cyane, aho bamwe bavuga bati nyaboneka mana yanjye, mana y'isi n'ijuru, ati rwose Korea y'Amajyaruguru ndetse n'Uburusiya bitubabare ntibyinjiye muri iyi ntambara, kuko nibiramuka byinjiye muri iyi ntambara ho gatoya, nibiramuka bikandagije rwose ibitwaro byabyo muri iyi ntambara, nta kindi kintu kiza kubaho, iraza guhita iba mu by'ukuri intambara y'isi, iraza guhita iba intambara y'isi, kuko biraba byamaze guhindura isura. Benshi rero bati ibihugu ntibikandagiremo, ariko Iran nayo niyoroshye. Umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Mojtaba Khamenei yavuze ko igihugu cyabo kizasaba indishyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ku bitero simusiga ibihugu byabagabyeho ibitero biteye ubwoba. Mojtaba Khamenei yaburiye ababashojeho intambara ko nibirengagiza kubyubahiriza Irani itazatekereza kabiri ku gufatira ndetse no kwangiza imitungo ya Israel na Amerika, ndetse Irani ikaba ikomeje kugenda igaragaza ko bitazagombera ko iyo mitungo igomba kuba iri muri Amerika cyangwa se iri muri Israel, ahubwo imitungo y'ibihugu byombi uko ari bibiri aho yaba iri hose bazayigeraho bakayangiza. Ku itariki 28 Gashyantare 2026 nibwo Israel na Amerika byagabye ibitero simusiga kuri Irani, rugikubita ibitero byahitanye abayobozi bakuru ba Irani barenga 40 barimo na Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Irani, ari nawe se wa Mojtaba Khamenei. Bivuga ko na Mojtaba Khamenei yabikomerekeyemo ariko ntibyamuhitana. Uyu yibukije ko Iran izashyira umutima hamwe ari uko ihoreye abo bantu babo bishwe, ndetse ko izahorera ku buryo bukomeye, izabahorera ku buryo bukomeye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran yatangaje ko umuyoboro wa Hormuz unyuramo ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli uzakomeza gufungwa, kuko ubwo ari bumwe mu buryo bwo gushyira igitutu kuri Amerika na Israel kugira ngo bahagarike intambara. Uyu muyoboro uri hagati ya Iran na Oman, buri munsi unyuzwamo utugunguru turi hagati ya 13 na 21 tw'ibikomoka kuri peteroli, tungana 20% bikinyuzwa ahandi hose ku isi. Ibihugu byo mu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi bwa peteroli OPEC birimo Iran, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait na Iran nibyo bikoresha cyane iyi nzira byohereza ibikomoka kuri peteroli cyane cyane muri Aziya. Uyu Mojtaba Khamenei yagaragaje ko Iran izahagarika intambara mu gihe ibitero igabwaho bizaba byahagaze, ariko ko Amerika na Israel bigomba kubanza byayemerera kuriha ibyo byangije byose Tehran n'ahandi mu gihugu cyabo. Mu by'ukuri ngo mu gihe rero ibyo bitarubahirizwa, mu gihe ibyo bitarubahirizwa, bati mugomba kwitegura ko kabaye. Ati mugomba kwitegura ko kabaye rero. Hanyuma rero mu makuru yandi yaje kumenyekana, u Rwanda rwakiriye abaturage barwo 205 babaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'Abanyarwanda 205 bandi baje nyuma y'abagiye baza mu minsi yashize. Bivuga ko bari bamaze igihe baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafashe icyemezo cyo gutaha. Rero aba Banyarwanda banyuze ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu, aho baje kwakirwa n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique. Bakaba batashye rero kuri wa kane tariki 12 Werurwe 2026. Umubare munini w'Abanyarwanda batashye ugizwe n'abagore ndetse n'abana bavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwiye rero igitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda ko bafashe icyemezo cyo gutaha nyuma yo kubikangurirwa na bagenzi babo batashye mbere, babasha kwiteza imbere. Benshi mu Banyarwanda bataha n'abana baramaze igihe bafashwe bugwate n'abarwanyi umutwe wa FDLR ukora mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko bivugwa n'ibitangazamakuru. Kuva yose M23 yatangira kugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, Abanyarwanda babonye umutekano ndetse ngo ku bufatanye n'ishami rya Loni rishinzwe kwita ku mpunzi abishaka bafashwa gutaha. Aba rero bakaba bakiwe Vice Mayor Ishimwe Pacifique ubwo yakiraga abaturage, akaba yagaragaje akanyamuneza, ndetse akaba ari abagira kuri 205 bakiriwe
bavuye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjira rero mu Rwanda. Reka mbashimire rero mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kuri izi mikoro. Turaza gusubira amasaha ari imbere, nabwo nta kindi tuza kuba tugarukaho, nuko turaba tugaruka ku makuru n'ibiganiro bigezweho bigaruka kuri izi ntambara ziri kumvikana hirya no hino ku isi, yaba hano mu karere ndetse n'ahandi. Mukomeze rero mube hafi kugira ngo tubane muri aya makuru turebe uko byifashe. Jye na Bosco, iyi ni Region Info, ibihe byiza.